ner mala ken nyam kana san content baroch me bajaling kan kono re rajadan ban la gajen gwas me di jogono jin me jiram jidit ka jen channel me dong jen changan nyamano bijejek di jogono jin ku subscribe kan war online tv channel ko blatin content ba non ka bi kan chamala shu kaji gwas nan pai ka lasrech kan ko re rache me di jogono jin ku subscribe ka ku notification bell ku jetwan aler dan ban la gajen gwas me sirka menen yana magwasa mo shala di nene sha pastor 7 advantage KSDA sha kabe deni South Sudan People Defense Force sha jalun gwasa chaje captain men de kon kulat gwasa me ka do badani shore la ngai kone mi jiram la lere gurun gwasa me en pastor me chaje kef ka gwasa mi chiwa ka kor jogo me paiwa kanite kebe me dan chicken la no gor kan yur shop ke million rew la South Sudanese pound ke 2 million South Sudanese pound ko de kan pastor 7 advantage won mishal ke Daniel Garang Marashiel pastor Daniel Garang Marashiel jaran wuda danan cha kep ka kap ko jaga Friday ka kor jugumi paiwa kan ne te kone kan ka sure ke na sa goro yo ka kan ka jan pastor danan chicken cap antam me chebun to no kan den kon kap ka pastor ke de nitin kon de pinsel ke me yadit kan din ta to men gor kan chala do kan lan kenyam duno ko kore me chi pastor che te karek mi shele jek ka doje dan cha doje ki cha jamu ko boda kan den kon la de ni South Sudan People Defense Force gwal cha je captain chala no che te karek ka shwaje shu lon shu kan chayo kamnet kon tin la ji 7 advantage re wishin wini and pastor kap ka je ka wuda re lwa ko ke gwal me she gorno we kasabas re ka lwa ko zadin ka wuda ka lon aker ka warab state ka gorial east county gwas mi shala no jane dunda ko te ka ni dero bonyen wini ka sabas ka kor ju mi paiwa jen gwas dan waje captain kap jen wini mi ka waw ka kwa jok ka Friday ke ka shanga di ka jok jen gwas dan waje captain antam chaje luñ kala dan chalat ke ja ka chalat no chaje doch ke chaje la de jek ka ne den kon la de ni ko jen kap ko jaba lor ka bang jen danan chala de no mo no chela no gwas dan chai nang tin chai nang re ruop min di de long ka ru bran cha nang tin chela no jani shawk to jan dang ro di che ga jagan wini no dunon kwa jere ruop dan cha nang tin jani gok ma shar county kanosran Bargazal state jan gwas dan cha nang tin charaj ma chajelat chiram dan la ke pastor nanan cha kep Kamarial Wa community ka Western Bargazal state no chala do gwe jeno don kap ka kui kori ki ka kui tarantin te kap ni ken duno ne konen keba gul ka de ni tin kon tila de ni South Sudan People Defense Force kane ti chala do kane don gwe jeno teken ka ling kane tin kon tin lo ka 7 advantage no de jaladin bini look on this 7 advantage that go real is county ka warab state kan de won gwasmi jeni ke jen chang mo ke leo ka Friday tare ti jen ano jeni churam kel kan de county la din tin kon she ka South Sudan People Defense Force jeni ram kel mo aram kel la dech jeni chabraika mareti jen che jogan no man kap ko ji o jen chago jeno nang 7 advantage nang jere wechen wini ka chaja go ne kon la community mo jene jen do dan kap ke je ano so chikan la no chaja go no te ko ko nang gwasmi jen riga dan ci to ka jen pastor 7 advantage mo re wechen wini ka do dan chelat ke je ni ka gwasti dan e chaja yen ajele dandi lingana me ko te gnasti chaje gorno dong de right ko de jelat ki de je tobre wich ko riunen tan wan shika wo re wal ke chikana ne reject cha gorno de
siang media siang ko sa do mi mashiran mi jegde lat ke je ne dia de ngi ke je shaje gor kan ni ti shikat to ne me jen roy dan di li ngeen gwas mi biate kamal bye bye